Musaisa mwendo anena okethana na uthocha nthini wa kilungu cha Usili lilikana nthini wa kilungu kini kila twithe atu kunenga kibathukanio kati wa uthacio na aki ya kuta mwene nthina indi maundu maingi ni methitwe bindani bitu na indi methani wa umuthi otondo mwisi kana twithitwe tuyiwa nthini wa radio kana ma TV Kitheka nikietete ngusanisio katikati wa Kenya na indi methani wa umuthi yo withia no usiyonga utabia yo Kitheka ni chawo nikenda ila ukwasa wina Kitheka cha kibandu kana mwana wako na Kitheka kibandu kana itheta community twina Kitheka kibando to twitha tuimanisha ta thini wa kilungu kindi ni ngutha ndi utabia itheka kibathukanio kana no withwe uki onite kana ukasi akini cha kuta mundu wiweka privately pe kila kingi cha kitu kwatania ni nangania kana kitu chosa ta cha musiuyu na indi otondo witha wisi twithia watu na mweni uyu no kwitha ki utabia sitwa yake na indi tete kwa nanga ndatika onemwe indi twilika onena ni ani wa umuthi ni kenda baya muthia wa kilungu indi tithe tisi yo Kitheka ni chao kana ila na ashane na Kitheka cha kwa bandu ni thayo ndimanisha ata na indi mweni witu methani wa muthi nitwa ukethia nitwa uthocha baba kilungu ni cha Usili na indi ninisi watina uyani na ninisi no kuonoete lakini tuna mubiano ndo ni wona tubuke nikenda tunenye mwene ndi tumutethesie maundu amangusanisio cia Itheka na indi ndia uthocha tumakethi. Asante. Ikwa masitwa nitawa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wa Katuku kuma farm ya BM Mongata and Company Advocates na nivati nenanisie Itheka cia Kenya kana Miao ila ithiawa ishirikiana na Itheka cia Kenya. Asante. Okay, na indi tutana nanga ndateko nemwe mundu Charity nini simusaisa mwendo ni wese Charity na indi ni watu witha tuitambanya nake Charity ka tutabie ila mundu wasia ni na Kitheka vandu cho Kitheka ki kana kwa kubi Kitheka ni chao Kitheka ni kindu kieti that kinyite na Kitheka ni chenda na ndi kula andu malika drill borehole mabiki ya kiwu kana kwenza kiwu mabiki ya chucho ndeno Kitheka ona kuiulu andu ala metho ama yakango lova kuiulu ona chuba do kithia wakisikie kwa Constitution of Kenya ta Kitheka kati LC yu ila wasia ila mundu wenza kwenda kwenza borehole kana yetawata kiwu aye be ndo yetawa borehole ni kanimite kanikitwa kithima kanikitwa kithima ko wenda kututabia yu nenda kwa kakithima nenda kwenza kithima o Kitheka chungwenza baka bala kithima kikabika obuno no Kitheka cha aya nenda kwa kangolova o bala ngolova isu ikabika pauno Kitheka chako pauno Kitheka nikenda withie mundu ndio ukasia Kitheka kini chakwa ende langu enda kwambia kwenza kithima ai yu nundu kithima no isinikia sana nikiukua nikiulika muno nikiuinde muno aenda kasia yu ketha no enza kithima enzanga baolo kogwila na osa ne ya mundu Kitheka kini chakwa ne na uthacio ta mundu wa kwenza kithima chumba kaba langu enda na ketha no ngoloba onetha nende kapiko itu Kitheka chuni nake on Kitheka chuni chako na yuka ekango kuletea bo ila wa Kitheka ina Kitheka kiwethia kimitunda maybe ya masungwa kana mabakato kana mitunda yeta ya matunda kana itono nenga mundu su matunda na niwo wa Kitheka kiu ila wa kiwa wikiwa nisio na masungwa wasui na mabakato wasui okay withowa Kitheka ona kina masungwa bora ni mweleanitwe na mundu la kukutea Kitheka otea na masungwa kana akwea na kuongela mbesa itu ndwa misungwa ya kwela iva kana mabokoto mako ala ni bandite vau ni maku ko kibathukanio ni yuketha Kitheka kithi masungwa kana kithi maembe ndi kitewa tola wethi akiyo mai lakini no kwigana no ndu mwiwanite okay na indi twele njo baini netha na utilo baini ndia kasia Kitheka ni kindu kiti titho ati kinyite ona kuina nthi na kuina matu kulu chonde ni Kitheka na Kitheka kini kitha kitilanitwe according to the Constitution of Kenya ni kitha kitilitwe mala 3 we Kitheka kisikieta private land kila kitha waki cha mundu mwene inawe kingi kitawa public land kila ni cha anduonde ma Kenya lakini kithwa ki holditwe kana ki kwatitwe ni serikali on our behalf tandu ma Kenya na we kingi kitawa community land kila cha andu mbai at utui kana utui ta Akamba mena community land yo kana Masai
ni kithea kibadhukanitwe mala asu atatu. Okay. Yu ukethia yani theta kamba tuna Kitheka kitu na tuna mabalua maite kana Kitheka ki ona masaimo kama yailite kwitha makitu yetebo. Ni kithea ki register itwe ta kana kiandikithitwe. Yes. Ni cha kamba na kia ilo kwa tumba ingi unless kise kuwa hii kana mundu ungi kana a private individual mundu ungi kana serikali we Kitheka kithea kiandikithitwe cha Masai sana ta wene Masai maitha cia muno with andu asu maitha wana mundu I own privately kana mundu ta individual ena Kitheka chake ni wethe wa mandikitwe itheka cio wethe ona mathio ithianginaba bora ni Kitheka cho bai mundu kamukulia itundu Kitheka kini kithwa ki registered ta cha Masai sana ndu ithea ta ithia kamba and wengi we there to own it privately kila mundu Kitheka kichake lakini wathita Masai ta nailotsa so we there mometha mandikithitwe ta community okay katelike baba private land yuki wakita private na ekani kikulie kwa andu ame na misika na andu matwanite mundu ume na mundu muka nula waile kwithia ki on Kitheka ki in that we mundu mutona kwa Kitheka ki ni chakwa no wiona maybe na mukandesi lakini we ni wathi ni wose tambia thia kithoa na akiandikithia na masitwa make yui ndi ukulia ula waile te kwithia aki on kana kasha Kitheka ki ni cho o chua weta private land kana Kitheka chucha mundu kibinafsi nikithia waki onachokithia waki category zile wekimwe kitawa freehold na wekinge kitawa leasehold freehold ni kila mundu withwa anengetwe mwanya ni serikali ku own ta chake ta for a period of 100 years yani Kitheka chu ni chaku kibinafsi lakini leasehold ni Kitheka withwa onengetwe ni serikali on for a certain period of time. Kila kitawa kukomboithia ukethia iki ni chakwa ninye ni macho indivyo kila kingi chakwa lakini ninenge tunikata ni komboitha si ukomboithetwe ni komboithetwe ukethia yu ilangwa sana na Kitheka serikali ni isi Kitheka kina ilita kwitha nina chukwa na ate Miao ili itha ki chakwa natho iye na kinewa kana ki chakwa nundu ngitite kukomboithio ni mundu kana one serikali na yu ndi ukulia mundu muka wa mususu kana nyijutu asene kandikethite mundu me kangolilio mundu ume mundu muka ena right ya kwasia Kitheka kiucha mueme wanochakwa chuti cho kila kitawa matrimonial property kiuka andu matwana ukethia etha mundu ume ni watho wa property mutwanite kitawa matrimonial property ona ketha niwe watho wa yeweka na Kitheka chu ni kithia wa kenyu mweli na ona mundu ume u akendo kita no lasma akulie mundu muka losa na isaini kindu kitawa consent ikendane ngane losa kutakitheka chu kwa kube yu kasia woni wathi akiwa achandikithia masito make onthe na chatwika chake yuko nyeyu no kwetha tu ndia ina ake ikithoa ende in the real sense ni kito tiele bora ni mwatwanite no kethia yu Miao yonthe ya nenda Kitheka kiki twawona kwa nona ile tokulwa kana ngenda Kitheka chu no we ni chake ni chake maybe numba ya biashara kana kindu cha muthemboso yo ni na right ya kwiko we na right su na tenange tu na ku 1880s ando akama ya onia property maye metikilwa kwitha mena itheka maye metikila lakini undu Miao yendete isenzitie yuyu Miao ila tena yo yuyu itikilite ando akama on property kana mebe ni Itheka na yo tachuna kwea matrimonial property unia ando onde bora ni tutwani Kitheka chuni kitu na yendo kita no lasma unenge consent no ni unenge consent ta mundu muka kana takibeti chaku okay na ende kangolilio mundu baya maybe ni wendie wa Kitheka kiki na nye otondo na asia nienda kuthina kisindu siakwa yuwa yuta mundu ume uketha wimba tai ukasia jeni chakwa na ndina unenga lososo eno ni thingasika ndo nenge mwe ondo ambetikile wasia ni na right ya kuthikosa Kitheka chutu no uye ni chake maybe namba cia biashara ni na right ya kuthinga ngaya koti ni ngwenda kwa kanomba baya na mueme wani wambata na ase Kitheka ni chake
you wene isu ni matrimonial dispute isu mweli mwiwane mweli na Musa yakaleana kwa ingwenda wisi yubo walikila okethia ndo ito ni mundu maybe bata na mbesa kana mulevi wendete kunywa lakini ningona no wie Kitheka ki ni na mesila nuko tono kwato ni thina fulani akokoka kita na kiema kututethia na nitwe kalandi twegwa na iwe thianga ni Kitheka ki uwie no twako numba kana no tukitume ondungi uketha ni chaete mbesa maybe la twekuwa withi ni tukwata mbesa kana ni tutethe kana Kitheka ki lakini woni wokalea lakini nyetamukani ni Miao weaknesses make yule nguka kotini nakimusa ni walea yuko ndabi nyo okili babi ka yumweka hata yu mundu atwete ikwanita yu nitikalana momeli tuka try solve dispute isu kana tuka try kumaita bamwe kusila dispute isu tundu yuti kwani utonyo twa kotini ningi yuwe twa kotini na isindu sienu cia numbata lakini we mundu meu ndata Kitheka chu ndakita utevo kana utesi kana utanenganite permission ndakita lakini thimoka nitenda tike kindu kitawa mediation titry bring bamwe meleanwe ethando enda ngiaka nomba isu situ maybe sio kombo ithia ba no nenga kingi kina kana no tukita imbesa tikeka unduna lakini wenda ta no last mani munengelo sausu takibeti chake ko ni kale nasi after all laki uye oiloke ndo kukita no akanda bi no tukeka lende tukale tikiwete lakini oche kale obuche kio kiwe ngamana kio bono kitu lakini withia no wigwa we mubindie nundu no wisina ukikatewa na nengi ona kamwa ningu kito mundi na isia no kukweta tamuka ukatwikale bane ngwendo kita tio le ninge na no wisina obese kumongusa ni so nundu nkoti ni wamuye ela wendo kita wimbita na kweli ni wambita nundu Kitheka chake lakini nundu ni sima thina make nyenda tangulea pau ni wisipo baba saa kwi waindi pena ilangu saniso cia Kitheka no itha indi Kitheka kwanza okio kiwe ni chaete mathina misi nundu ni ngwenda ukitumia ta mundu muka mundu menu isi ni waisi ni chake ni kwata meona kila kiutene kiutene kwa matabia mambe kwekana na kiutene kini kenda tikata wisi Miao ni abindukie Miao ni abindukie tene andwa kama yae metikilwa tene ta 1880s Miao ni endia yibinduka na you any woman can own property ta equally ta mundume kuba yeliteza bena ngusanisio between a husband and a wife nimeleleanwa tundo na ona kwa no nini thowe ne sitwa yakwa Kitheka ki kana Kitheka kingi na kuitiwa na isu yaku ko or you we have equal rights men and women to own property tata weba ya musini ni kwata ni twende na utambanya ne sande ni wakilingo kicho Usili lilikana kana twewa ila ukwenda kutakitheka make sure kibeti chaku ni chama na kikese kuigwa indi ne wa uye Kitheka na indi kwanza yunwendo ukita na chokijisi na indi musaisi akatwamba kwa so thumo nina twisi okethia indi twithatu yotabia yo la mundu kwasa ena title deed kindu kiki tawa title deed nikenda indi withiwe nutona kuyandwe na Kitheka kiki andikithie nesa ni serikali kindu kiki twa title deed choni chao ndukathivasa nina kuelezea ende unit wasokethia ingine kienda mundu charity atueleze kindu kiki to title kana mathangu wa withia ende ni makukwitikilia withiwe wina Kitheka chaku yo ni mao methia maili ata nundu ni wisi nuko manite na mama ingina nienda ukutethia we mundu ata wina Kitheka musini na ende ndo ina mathangu mundu charity ende yumu siaisa mwendo nundu ni twa muthocha yuko atueleze kindu kiki kito title kana title deed ni chao asante kindu kiki tawa title either wa document kana ithangu ni mathangu metho amaumite land registry kana bala miunda obisi ma miunda na ithangu yi ni either wa itikilanite na Miao ya miunda kana mundu we na ithangu yi niwe ona kana niwe mwene Kitheka halisi niwe it is a proof of ownership niwe mwene Kitheka halisi na otaundu na mwelesia bumbeeni
mundu nikenda ethwe ta mwene Kitheka ni kwitha freehold kana na leasehold. Freehold ni kila witha we own absolutely ni chaku na wauno nenga wa certificate of title yetha nguyu yetha yesiketa certificate of title ya kuona nyakana Kitheka kiu ni chaku niwe mwene halisi na we kinge kita cha leasehold weta mwene ta lisi kana wetawa ukomboethetwe taiwe ukomboethetwe unenga wa certificate of lease ku title ni sithasi bathukanitwe malele ta a certificate of title kana a certificate of lease. Okay, okay, the end ndia ase ni chakwa ne na ile kwitha ona ni komboethetwe ina mathangu maiti kana Kitheka ki kana ni chakwa kwisila kukomboethwa na mathangu na mathangu na period of time ila witha ukomboethetwe kana kilungu kila witha ukomboethetwe na moya unonenga ni kilungu kila kinene mundu tonyo kombo 99 years ila period nene serikali tonyo kukomboethia ni 99 years lakini no ukomboethe 50 years or 30 years utaundu mweleanitwe. Na inde yitu isi kangolio tu aba unondo ba mundu yakane kasaba mundu miaka ya mundu kwikala ni yakubebangi nako wenda kutuya mundu no aithe na Kitheka kakita chake lakini akitite ukomboethu inundu ketha wasa kilungu ni 99 years na nambiyo mundu 2023 for 99 years Kitheka kiundi kito chakwa ngitete kukomboethe na yu ila ngomboethetwe na nasa na kikombo 99 years lakini ninguthama niende bandu bangi nikikomboete for 99 years na ninge kukomboethe timbesa timana na maybe naisie niba mbesa mpaka the 99th year sio ndhe Kitheka kene kitayo chakwa ninge nondo kukuwa kokyo bitha kini kukomboethe kwela isi if ningwenda kuma ku Kenya na ndiye ndakita niguna kwa ingi actually nendo nenga mundu ngembesa ini ndungi wai kana babeka wata you Kitheka ndo akikwatie ta alisi leasehold no komboethetwe wakomboethwa 99 years na we ndo nenga mundu ngi we si ukomboethetwe withia we mwene kuona aku niku nenga mundu ngi niku kwita ata kukomboethia nita usab komboethia mundu ngi tundu Kitheka chukithia kichaku kisikieni chaku ati ukaenda ku revert back kunenga ukatungiola wa ukomboethete we undu mwitha mwi agree lakini witha we mwene we no ukomboethia na ku mundu ngi na we mwivithia ona kai kwiva witha we ona kwi wa komboethia Kitheka chu ukasia yunundu ni kikomboete for 50 years na bachelite miaka twase 40 nikenda ko uno nitale ngea mundu inde yutala miaka eleti alite undebe gutie Kitheka no umutaviu na again miaka isu ya thela twasi unenge twasi 30 years na nuenda Kitheka chuende okukwekwatila etha wakito bau nuendo kwende ya kitu kwende ya kukomboethwa no extend the period ukasia tusio keingi baatu andikane ingi twasi 40 more years kana twasi 99 years nuithwa we the first priority onengwa Kitheka chu wita mundula ukihold it na mundula winacho oyuyu ayu ndio kula purity ndeni wa title deed isionthe ni sithi asi na kibadhukanio sina kibadhukanio nukenda ndukesa kwithia mwene ndi wokie komboethia Kitheka fo ona miaka twasi 10 na enda ukiteya mundu na nzia sister site ebadhukanio na Miao na mundu lo kutewa etewa yiwe mabalwane namo mona nite kana Kitheka kini chakwa na ni utea kwa yani nienda ukutea Kitheka kitu chakwa mundu andu waingi nisi omunthe mena ngusani so seitheka ni swane kana matewe Kitheka cha ukombo makengetu ni cha mundu mwene wa uye yune ndo tabia musiaisia hata na kumanata kibadhukanio cha Kitheka kicha kwitha na nikionete kwa ukombo wa na kwitha kicha kwa nundu ndakeso thia we Kitheka cha komboethetwe mundu akengetu ni chake mwene mbe kendo chambe kibadhukanio chambe ni kana kicha freehold kana kicha certificate of title kithe wakiandikitwe vulo certificate of title kicha mwene nikiandike certificate of title na kiki ingi kithe wakiandikitwe certificate of lease vaulo lease ni LEASE
LEASE certificate of lease tuicho kombo ethwa na again wasisia ondo title ethwa ile ni there wana 4 pages you page yambe nyoba ulo bethwa bandikitwe title certificate of title kana certificate of lease na wathi kukungi kwithwa kwilie kwisawa. Okay. Ko ukibadhukanio chuki nene ni baulo certificate of title certificate of lease na either ni lease ni ithwa yandikitwe the period of time either ni 99 years ni andikitwe 99 years either ni 40 years ni andikitwe 40 years na kikingi kithwa kiandikite you are an absolute owner freehold kithwa kiandikitwe freehold kithwa kiandikitwe leasehold. Okay. Ko ndi yumusaisa aikiwa make sure ni wasoma title. Ni wasoma title. Siandikitwe chao na ima na oneko kuandika no usiomu ulo kumutea amotabie Kitheka kiko teacher kwa nikwitha mala maingi no usome no ketha nduma tha no ise mundu akwite ki nikinengetwe for 10 years no man after the 10th year teacher ke na indi aketha akutabia ni chakwa mwene ba ibandu bailite kuonania bandu ba ibinda yana hata ki chakwa ni chakwa mbakela kwa lakini ketha ni chao komboethia chale dakinengetwe chao ibinda fulani ko umusi aisi aenda kuthoa Kitheka akule mundu yo Kitheka kiundea iwika ngombo ithio ndu akombo ye kana wika kundea Kitheka Kitheka chako na indi tusioke tusonge nambe ni kwa chapo ni watu nenga kibadhukanio cha title isieli aya ndio kulia na ilite kwaya hata na ilite au can one acquire kangu gukulie kwa kikamba na ninzia siba ila na elite kwatia nikaenda ngaikithia cho Kitheka kini chakwa ndanamba ukiteya mundu kana ilangu nguthoe ndienda kuthoa Kitheka kwako na elite kwitha nisi watume yenzia siba nikaenda Kitheka kiki tuike chako ndukethengi kangu tungi ogwitina wekyo kikombo ethwa na nwisi ninisi ziasi okombo atisho cia kuwa Kitheka yune twi baba kuwa Kitheka na ilite kwika kana utethie musia icio cia isi yungusa nicio cia Kitheka nisia ingibie na nyendi kwenda kuwa Kitheka kisombete andeto nienda kuwa Kitheka in the right way kwanda vi ailite kutumia nzia sibai nikenda ikithia Kitheka kena thowa na kithowa kwanza ila cia ilite asanti kwinze ambingi sia utho wa Kitheka kana sia kwa kwaya tundu ti lasma akwa mundu atho Kitheka ikenda Kitheka kitwike chake kwinze ambingi na nikenda utwike a verified kana an absolute owner one no transfer wi Kitheka ki ukathoa kwa mundu ngi mukaandikana mamina andikana mukathi koya mawisi ma mionda muka transfer isitwa ikauma yaku ikatuika ya mundu suate ndukese kwasa wena Kitheka na ende na mabalua maandikitwo ndungi isu ni nzia imwe kuthowania tu mundu ni serikali wanaosi serikali wanayo ni ithwa I hold it a property kana no I own property taino si tuisieta public land sidwa sisi ya serikali lakini sidwa sisi tuta Kenya lakini sidwa si hold it a serikali on our behalf so serikali yo no yo Kitheka you to meet a compulsory acquisition na vitu about charity pena case tena nayo otino tubwane okay aje ni last week ninge muthe Monday last week tamundu ndio ndo mkoti sito yake lakini Kitheka kinainga liko ni sia kabete Kitheka kiuni cha serikali na cha tengeto nundu wa kumandaliwa indo kethia ni kila ye Kitheka ni kia ni yakwithia indo na yundi tona kumana mundu aswanite atai okatolo of nowhere oka aka na yuba na mani na tips kwa ape mundu kwa Kitheka ni kiucha serikali wewe na yu keko mundu twina ke bani omwe wabetise kwikona nona na yu finally anakitie kuka kombo wangewa yuba uno serikali kidogo ye right komba ngende tuwe ulikile Kitheka ni chene waka na yu nundu asia isi alama to sia isi ngule makethu kisionesa kindu kinundu ni nisi no baby ethi akengiwe no mundu ake wa Kitheka ke uni twisene nacho ni twisi mwene enda uwe na ke ethe na mwene ngi amukenga nundu no wiso na maenda kotini Kitheka ke kitu ikaicha cha serikali na kwani naye mbesa sia Kitheka ningi tiongo tabia isuti another way ya ku own property serikali yo nenge munda ikasia munda uni public land lakini kindu kita allocation of land ikasia beando fulani
matena miunda kana andu serikali iminani tena undu yenda utumia muunda usu na ikanengana miunda isu kwa andu lakini nikenda serikali inengane a public land imini no lasma tundu nulilikene ila the three categories the public, private and community. You public nikenda yuke ituike a private land ituike kane serikali ni anenga na miunda. Ni unenga Kitheka kichaku. Ni unenga Kitheka kichaku. Kituike chaku. No lasma I go through a process yitawa conversion. Conversion from public land to private land. Umundu su edhani wanenge tu serikali ni welo prove conversion, the process, the procedure. Kunengwa. Na tiongo tabasi ya compulsory acquisition. Serikali no yose Kitheka. Ikasya Kitheka ki tenda ka SGR. Kana tenda ka field ya World Cup. Na weandu Kitheka chui private land. Serikali no yose Kitheka chu lakini ni compensate ya. Ukethia ni yake nengi cha tuika chakwa. Na yuni gutenda ingi kituike cha serikali. Aye. Isu ni sinduile badhokanyo. Bai kambe kutransfer wadho kwa mundongi tu serikali no ikunenge kuma kwa ithekasi yake ikakunenga ikasia andu aitama allocation of land ila ya lakini be na kuandikana na conversion from public to private na ya katatu niongwa compulsory acquisition ya Kitheka chaku privately na nuenda serikali ni kwenda kwa kakindu ta SGR na Kitheka ni yenda Kitheka chuchaku the private land ituike public no yuke ika compulsory acquire lakini no iku compensate ya tundu Kitheka chuchaku ni private serikali ni kwenda utumia Kitheka chaku kana ni kwenda kwaka itemelelelo Kitheka kana muundani wako kwa umatema imali itonenga compensation makambe ende yuno ndo tona atume muunda wako ende yu itukunenga bandu bange itukunenga bandu bange kana ombesa na Okay, na ende musiaisi nundu wa masa. Nutweke anu unena nyawitu ni wende nesa ona kwa ni ende kwema kuweka lakini kana nundu wa yebinda ende musiaisa mwenda ekatombo minila bomu nani wa omunde wakatatu ukite ni twithwa ende tuyu utabia maundu maingi makonete Kitheka na ende musiaisa uisisa maundu la twithwa ati utabia baane maukuteria ndukese kwiyithila ende mutegoni wa andu athuku kana conmen ndo asia ende nutho gwe Kitheka na ende nduisa kuchita chaku ona wena mathango na ende unipoto atini anzo mandene wa kilungu cha Usili wakatatu ukite ni twithwa naku na nitukwelanja munango undu wa kwithwa wina Kitheka echaku kwa oyu tiwaneza na ende ndikwendea utuko wa kwa ila nita wa Caroline mweni wa muteti.